Habadan kaman don kalat. Kidai ki kentin ki baju keren da ki babun ki krau perkan ki baju persang ban betin lenti ya ki samla ban poi syaka thong ka baki angnut klam dadu jengkelmen wat laki ya kendo mau siang lan ya ki mau juntut katnu sien ru. Kane ko kubor le se kan long kan nuksa ya ki wei pat ki samla ki ba thau syakinte ki kentin ki bangala kadau haneng. Namar uniu samla na ijing sedang ban pendon kam ya ke sap ka ba udon tang halayeng la jong hendrai sen un soyak lat ban kiu hakaran san ka ba hedu haka perthai ban peni perthai ya la ka sap ka phong ringkat wei uparalok jong tonginya khmi ya ko kubor syapang uniu samla. Ha ubna jemang kesnam arajar kat kendai. Upisian ulawan ra syapi ko kubor syapang kasap jong weu samla. Ubajeng sultanat bansu igiriam bat banshna yakitiar jong itung shop jong film na risep mi. Kibashumut dor bat thau de ginong tho bat kinong shna ta ki film jong kibreu ke badan ka bor ke bapla. Ne kiba haka ketien pareng kiong ki superhero. Bat yakni rukom su igiriam bat shna kitiar latep kom ka cosplay. Uni uday usamla Gary Nelson siem ukon menengkong na ki arngut ki kon je ikong Susan siem bat u Reverend LD nong siet ki basa ha maulai nong pedang Shillong uba nadu udang ret kerta uji iternat bahai ki teng shop jong ki film pareng kam tam ki film jong ki superhero. Da gajing persang kumne ban so penuan dore kini giriam bat kitiar le jong kita ki superhero. Ugari Nelson siem ulayo ban le yashim benta haki babon ki jing Yakob. Bat ikiran san Yakob ban peninam yakum kini giriam. Ki hapru ban dapong ya kini giriam bat ban akum kita kiteng shop e kabaikun persya para maki. Kat kum kariam bagi sandor bat ke kerteng bagi jir. Hadin bu lakiyo hagi babon kerensan baper baneshim benta gijing Yakob peninam yakum gini giriam. Bada gijing treshitom ban penjanai syuk ya gijing su bad gijing shna jong u. Hagani kesnam kalat kalapli nu samla rengkat uwe parlok jong u Donald Kumlo. Ban lenmi kemat ikari India haga lumpung Yakob kebelatip kum ke World Cosplay Summit. Kaban long haga santerik unailar menta kesnam arajar arpulai haga sor Nagoya jeng keri Japan. Haba ki wei pat kirang bat ki thei ki mani shimbenta na ki lai pusan telikiri na satalak keperthai.
Tekani mentah bah sim benta sa Japan ka longkum ka competition bah he ha ba ne perthai longkum ka kerteng ka World Cosplay Summit te long kibun ki ri live phone ret li ki ri ya sim benta te long ngabat upat na jangang ya sajit ban mi khman na India kan ber represent harte competition ne te ne upat na nga tu de usaha shlong hi tambau de mizo naga tu te namar benta singi umlaj ban dan lang te ngami khman nga na benta ka team jongi teka rukom ban jet mano ban mi khmat na India long kadang ka competition te men hakini ki hau ni banai hau June hi teka penlong ka competition ha Delhi baki na India ki team kinya compete te ba job nang tu pat ki yo ban mi khmat na India ke ha por bang alit nga te Delhi ki bun hi ki wan na Mumbai nanti na South India ro kidon hi bawan na ni na North East kendiat long tang anu sangut ye hi tetang mga maroi pat bade nani na shlong hi ban perlok nga bang ya shimentan ta teka rukom ya kini competition ngi hab riam ka cosplay te ni costume bagi shna gen te kia pet pat ki judge ki bun jai ki judge kia pet ka rukom shna ka rukom airong te hab bande basna hi be umlong ra ban shu thiet ne ban shu shim ne ki we bala pet shna ki we lo hab shna hi be te ba shim benta te dala riam kum tu ki don ki judge ban pet ka riam te dala de riam pa kandan ka kategori bah perform ngi hab ya act ngi hab ya ready ke rukom ban le drama ko tu hi long armenit ye te nang lale tu stage te kidon ki judge bak page ki turu nang tu paket sapet sa rukom ki rukom ya ak bak rukom ya keren ngi stage juga tekane bangilat ngi Japan te namar ba ki debit na Japan ki kwa ba ka team kan debit jong Japanese base kum tu kan ki karakter bana Japan ki cartoon ki film ki game na Japan bet kadang ngi habjet bet na ki ba de na Japan ki karakter bang asyid jet nga ban riam te long kham itnat kini ki superhero hi bana ki game e ba selakai te bun sin de ba riam na benta la de hane shlong tengah jet khna kum na ki superhero itu Captain America Batman bana ki game kum Mortal Kombat Pementa ban le Japan habjet ni kini ki team jon Japan tengi pet na tu ka kartun mechwa basit he ha ban pet nang red Dragon Ball
dengan choose ngada pemusel tu buat tupat na jangap le pemutrang sikit kita batip te ke asutu manu kita. Kan ni ka jinglet menta ki la penlut hi meki la sponsor beki ni ki competition ba penyan nong naladia tengi melut han stang da ka ibangi ko an penlut hi banda thiet ki la push te ka sa ka flight ka jinglet jingwan te la pen biang meki melut era naladia ta kan ni ka World Cosplay Summit ka prize ban job tu te nong banda yo first la yo ka nam ru balong ba job na ka perthai barok mo ba trim du han ni ka competition dan tu pat kelak ham yo alat ba player pat bangin the shot coach kiwi ru ngilak ham longkum ki professional level ken cosplayer tengi shot coach biang ru next year pat ban judge sama ngi ken bentar ni cosplay competition ban. I am Jin Sakai, son of Lord Kazumasa. I am the watcher of this island. I am the ghost of Tsushima. Thu jangan ani tada de bangala ban compete ba ban job ba ani tada kham yo la jala diru ngakwa hi ban la ban job ban pemi khmat kum no khasi ru bala ban lekat kane ka competition ba he ban company ba ka sap ka don ka lat ban ni ru mo ban mish khmat ban yo kamai ban kuno dengan ang kham yarap himo ban pen iya de ka jing don ka sab ban shna ko gini Hadian ke jing Yakob ke ban salong Hagari Japan usamla Gary Nelson Siem rengkat usamla Donald Kumlo kinselit ban mi khamat ru ikari India saha ka weipat ke jing Yakob ke bahe ak perthai ke ban salong Hagari Saudi Arabia tongin kit bok kit ruyang yakni ki samla bakin la ban yo ka nam job bad wan ra nam om tang ya kejat ben rio kejela ndra ya kerihi baro kawe Pakandon ka skoi competition ru ha uni August hi daladep nani Japan kan salong saha Saudi Arabia pan katar ngi nyalej mangabon ni panangnya hi ban nomi khman India katar ka de competition kumni hi bariam ni banyak compete hanta pa kham kadang shumi kadang themai kata competition de kadang susdang macam senam dan mentau senam kan long biang spesial tinggi yo angi ban persang compete ban the job. Warriors leave their mark on history. And still, the march of faith continues on. The goddess of victory smiles upon the strong of spirit. When soul collides, chaos erupts. Think I'm lost. I sense soul fragments from you. Are you affiliated with Nightmare? Young man, you don't know me, do you? It is I, Yoshimitsu, leader of the Magic Clan. Whoever you are, I will terminate you. Very well. I need the exercise anyway. Shikizoku, Zeku. Yeah. Your swordsmanship is quite impressive, but not as much as mine. Shikizoku, Zeku. Yeah. Ah. Yes.
I just tied you up so you won't aimlessly attack me. I am Groth, member of the evil organization. Now you're talking. You could have let me finish earlier. My katana. It emits dark energy from the soul fragments. I have given it my own name to contain its powers. You name your own sword Yoshimitsu? Yoshimitsu is not just a name. It's a title. Never mind. You won't understand. Wherever nightmare goes, only darkness remains. Is revenge the answer? If we were to give in to our hatred, we're no better than him. You're right, but I must fulfill my vows. Very well. We have our own reasons. And I'm sure you know what you're doing. We'll meet again, warrior. Farewell. Hey, up is that way.